Dobar dan, izvještavamo vas o jednoj neviđenoj pojavi ovdje blizu Strašnika, velikog sela s velikom rupom, jer ono neki mali čovjek viri, izgleda sere u ovom velikome jezeru. Mi maše da se maknem, ali neću. Pa to je naš Krki. Ide oprat biciklin. Ajde Krki, šišni ga na sredinu da vidimo. Jel tone? Sad snima. I to je to. I onda se vraćamo istim putem nazad. Završavamo ovu reportažu. Doviđenja i laku noć.